Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaa 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru zo kuri uyu munsi wa kabiri tariki 10 z'ukwezi kw'icenda mu 2024. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yagirije igihugu ca Iran guha ibisasu vyo mu bwoko bwa za misile zirasakure igihugu c'u Burusiya, anagabisha kandi ko bushobora kuzikoresha mu gutera Ukraine mu mayingaza. Mu rubanza rwashingishijwe n'abavutse ku bagore b'abanyekongo n'abagabo b'ababirigi mu gihe c'ubukoroni, sentare isuramimwa imanza i Buruseli mu Bubirigi kuri wa kabiri yumvirije impande zose isaba kurushira mu mwiherero. Mu biganiro vyo kurondera umuti w'amatati hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo, uruhande rwa Kongo ruvuga ko hariko harigwa ibibazo bibiri: gusambura FDLR no kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Tubafitiye n'igikino c'urunana. Ibi biganiro biyobowe na Jacques Niyitegeka. Amakuru yacu tuyahereye ku mugabane w'Iburaya. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken yagirije igihugu ca Iran guha ibisasu vyo mu bwoko bwa za misile zirasakure igihugu c'u Burusiya, anagabisha kandi ko bushobora kuzikoresha mu gutera Ukraine mu mayingaza. Ico gikorwa ko gusongera isibe, anavuga ko ibihano bishasha bizoshirirwaho Iran nk'inyishu. Yongeye kuvuga ko ubufatanye buguma buduga hagati y'Uburusiya na Iran bubangamiye umutekano w'Iburaya. Ivyo Bwana Blinken yabishikirije i London ari kumwe n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubwongereza David Lammy. Iran imaze guha Uburusiya utudege tutajamo abadereva twakoreshejwe mu gutera ibisagara vyo muri Ukraine. Yarahakanye ko yatanze ibisasu vya za misile. Vladimir Putin yagabishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwirinda kugerageza kurengera Moscow muri Aziya mu gihe yatanguje imyimenyerezo ya mbere ikomeye ya gisirikare y'Uburusiya bw'inyuma y'intwaro ya Gisoviet. Mwijambo yashikirije ari mu biro vyiwe vya Kremlin, umukuru w'igihugu c'u Burusiya yasezeranye ko azokongereza ubushobozi bw'igisirikare kigwanira mu mazi, anashinja Washington ko yateje ugusiganwa mu kugura ibigwanisho no kongereza abasirikare hafi y'imipaka y'igihugu c'u Burusiya. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bwavuze ko imyimenyerezo yo mu nyanja yise Ocean 2024 izojamwo amajana y'ubwato bw'Uburusiya, ubwato bw'ingwano bwibira mu mazi buzwi nka submarine canke sous-marin, n'indege z'ingwano, mu gihe Ubushinwa nabwo bwarungise ubwato muri iyo myimenyerezo. Moscow na Beijing vyarakomeje imigenderanire ya gisirikare mu myaka ya vuba, mu gihe ibihugu vyompi birondera guca intege ivyo bibona ko ari ukwiganza kwa Amerika mu bibazo birabisi. Urubanza rwashingishijwe n'abavutse ku bagore b'abanyekongo n'abagabo b'ababirigi mu gihe c'ubukoroni, sentare isubiramwo imanza i Buruseli mu Bubirigi kuri wa kabiri yumvirije impande zose ica irushira mu mwiherero. Abitwaye n'abagore 5 ku izina ry'abavutse nk'uko bashobora kuba barenga ibihumbi 13 mu myaka 20 y'imbere y'uko Kongo ironka intayo yo kwikukira mu gihumbi kimwe n'amajana 1960. Bavuga ko bakorewe amabi atandukanye na Leta y'Ububirigi, harimwo gutandukanywa n'abavyeyi babo ku nguvu no guhindurirwa amazina kugira ntibazokwigere bamenyekana. Ivyo bavuga ko ivyaha ari ivyaha
bikorewe izina muntu basaba kuronswa indishi y'akababaro naho ububirigi bubisabira ikigongwe. Mugenzi wacu Alain Majesté Barenga yari muri sentare adutegurira inkuru ikurikira. Abagore uko ari batanu, Lea, Monica, Jose na Noella, bitwariye leta y'ububirigi ku izina ry'abandi mu rubanza bw'uno munsi, bakaba barengutse bose baherekejwe n'ababunganira. Uko ari batanu bafise imyaka iri hagati ya 70 na 80. Bigaragara ko bafise amagara make, aho bamwe muri bo mu gutambuka bishimikiza utubando bekiye mu gifaransa. Sentare rigizwe n'abacamanza batatu b'abagore yatangwe guha ijambo abunganira abitwariye leta y'ububirigi. Bari baserukiwe na Maître Michel Hirsch, yagize ati: namba turi ngana uko leta y'ububirigi yakoze ivyaha bikorewe zina muntu. Hari ababirigi bavyaye ku bagore b'abanyekongo. Umugabo w'umubirigi avyaye ku munyekongo baca bamusubiza mu bubirigi. Yongeye agira ati: abana bavutse nabo baca bakwa banyina babo babunyagano mu mitumba iyo baba bakajanwa ku nguvu bakiri impinja mu bigo vyegukerekeza gatolika, kandi ivyo vyakozwe n'ababirigi batwara Kongo ico gihe ku mategeko bakura i Buruseli. Umushingamanza Ishi yavuze ko ubukoroni buheze abo bana batereranywe bamwe bicwa n'indwara, inzara hamwe n'akabonge. Ivyo akabona ko ari ivyaha bikorewe zina muntu, crime contre l'humanité mu gifaransa. Hakurikiye Lea Tavares Mujinga w'imyaka yababa 80 yasirukira abo bagore b'abadimudimu bitwa leta y'ububirigi. Mwijwi ryuzuye agahinda n'amarira byanse ko hagarara kubera umuga. Yagize ati: twarakorewe amabi, umutima wacu nibisebe gusa, turiko turapfa, murabona ko dufise abuzuku, turasabye ubutungane. Namushingwamanza yasirukira leta y'ububirigi Clémentine Kayewe yasabye sentare kwitovyita ivyaha bikorewe zina muntu, ahubwo ari amakosa asanzwe yoherera mu biganiro. Sentare imanze kumviriza impande zose yacishira urwo rubanza mu mwiherero rukazosomwa itariki 2 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2024. Urwo rubanza rwashinzwe ubwa mbere mu 2021. Sentare ya mbere y'intango y'Iburuseli ivuga ko imburano z'abarushingishije zitagira ishingiro. Urakoze Alain Majesté Barenga. Abantu n'imiburiburi 26 bapfuye nyuma yaho ubwato bwari butwaye abimukira burohamiye mu mazi hafi y'umweya wa Senegal. Abategetsi bavuga ko abarenga 100 bari muri ubwo bwato bukozwe mu biti bukoreshwa mu kuroba igihe bwibira bumaze kugenda intera y'ibirometero 4 vy'urugendo rwabwo. Bane muri bo batabawe mu gihe utwigoro two kurondera abandi tukibandanya. Muri Senegal haragaragaye kwiyongera kw'ingendo z'ubwato butwara bimukira bagerageza guca mu nzira iteza kaga baja mu bigwa vya Canary vyegukira igihugu ca Espagne, aho abashika hafi 30 bashitse muri uyu mwaka. Mu biganiro vyo kurondera umuti w'amatati hagati y'u Rwanda na Republika ya Demokarasi ya Kongo, uruhande rwa Kongo ruvuga ko hariko harigwa ibibazo bibiri: gusambura FDLR no kuvana ingabo z'u Rwanda muri Kongo. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje wa Kongo wa leta ya Kongo ajejwe kumenyesha makuru akaba n'umuvugizi wayo Patrick Muyaya. Yanavuze ko mu mpera z'iyindwi hazoba inama y'abashikiranganje bajejwe imigenderano y'ivyo bihugu kugira bige ibizoba vyashitsweko n'abahinga muri ivyo biganiro. Perezida wa Angola Joao Lourenço yarahaye abagenzi be b'u Rwanda na Kongo integuro yoshikana ku mahoro arama, ariko ntirashigwa ahabona. Inkuru tubaza Prime Ndikumagenge ari Nairobi. Ayo makuru mashasha ku biganiro hagati y'u Rwanda na Kongo biriko birabera muri Angola, Patrick Muyaya yashikirije televiziyo y'Abafaransa France 24 mwijoro ryeje kuwa mbere. Yavuze yuko ibiganiro vya Rwanda vyongeye gutangura, ko habaye inama y'abashikiranganje kandi ko habaye n'inama y'abahinga. Yavuze yuko hariko harakorwa ibintu bibiri: ku ruhande rumwe ko FDLR isamburwa, ku rundi ruhande kw'ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo. BBC ntiyashoboye guhinyuza mu buryo bw'igenga ibivugwa na Muyaya, kandi uruhande rw'u Rwanda ntaco rurabivugako na Angola nk'umuhuza ntaco irabivugako. Gusa Africa Intelligence, ikinyamakuru gikora ku makuru y'umutekano, kivuga yuko ibiganiro vya Rwanda vyateye intambwe ifadika, gusa ngo gushira mu ngiro ivyumvikanywe ko niho hakiri ikibazo. Hakurikijwe ibivugwa na Muyaya na Africa Intelligence, Rwanda izokongera guhuza abashikiranganje b'imigenderanire b'ivyo bihugu mu mpera z'indwi kugira bige icegeranyo c'abahinga. Abo bashikiranganje b'u Rwanda Olivier Nduhungirehe n'uwa Kongo Thérèse Kayikwamba mu kwezi guheze bari bahuriye i Rwanda kuvugana ku mugambi w'amahoro wa Perezida Lourenço
nk'uko bivugwa n'itorokanzo ry'amakuru ya Angola Angop. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi Kongo n'u Rwanda byarumvikanye ku gahengwe. Umuvugizi wa leta ya Kongo avuga ko muri rusangi kariko karubahirizwa naho impande zihanganye zidasiba kwagirizanya kukarengako, ariko kuba karumvikanywe ko ubu naho umutegetsi wa Kongo akavuga ko ibiganiro n'u Rwanda bibandanya n'ikimenyetso yuko umuhuza Perezida Joao Lourenço ariko aratera intambwe ku kibazo cy'umutekano muri Kongo kimaze imyaka 30. Ubu ni saa 11:39 muri studio za BBC gahuza miryango i London, saa 12 muri Antunga n'iminota 39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacarabandanya mu nyuma y'akakaruhuko gato. Tubandanyiriza amakuru yacu mu Rwanda. Urukiko rw'ibanze rwa Kiyumba rumaze gutegeka ko uwitwa Musonera Germain afungwa by'agateganyo mu gihe ategereje kuburanishwa ku byaha bya jenoside akurikiranwaho. Musonera yari umuyoboke ukomeye w'ishaka rya FPR riri ku butegetsi, ndetse yaraherutse no gutorerwa kwinjira mu nteko ishinga amategeko, uretse ko yakuwe ku rutonde atararahira. Musonera ashinjwa uruhara muri jenoside mu cyahoze ari komine ya Nyabikenke akomokamo, cyakora we agahakana uruhare urwo ari rwo rwose muri iki cyaha. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Atangaza icyemezo cy'urukiko, umucamanza yavuze ko yagaragarijwe impamvu zikomeye zimwemeza ko Musonera ashobora kuba yaragize uruhare mu byaha akurikiranyweho. Ibyo ni icyaha cya jenoside n'ubufatanyacyaha muri jenoside. Aha imbere y'umucamanza ubushinjacyaha bwareze Musonera kugira uruhare mu rupfu rwa Kayihura Jean Marie Vianney wamugezeho ahungiye ku ivuko ubwicanyi bwaberaga mu mujyi wa Kigali aho yakoraga. Ubushinjacyaha buvuga ko Musonera yahuruje igitero cy'abicanyi, avuga ko yatewe n'inzoka, izina ryahabwaga abatutsi byo kubatesha agaciro. Yisobanura, Musonera yemereye urukiko ko Kayihura yamugezeho koko, ariko ko nta ruhare yagize mu guhamagaza igitero cyamuhitanye nyuma yo kumucuza ibyo yari afite byose. Ubushinjacyaha bwavuze ko Musonera yari afite ububasha bwo kumukiza kuko yari atunze imbunda, anakorera ubucuruzi muri aka gace, ku buryo ibi byamuhaga ijambo rikomeye no kubakoraga ubwicanyi. Musonera we yahakanye uruhare ashinjwa, avuga ko imbunda ivugwa yayiraranye ijoro rimwe gusa mbere yo kwishyikiriza uwari umuyobozi wa komini icyo gihe. Musonera yabwiye urukiko ko imyanya ikomeye yahawe n'ishyaka FPR riyoboye igihugu ari gihamya cy'uko nta ruhare yagize muri jenoside, dore ko ugiye guhabwa umwanya ukomeye nk'iyo yagiye ashyirwamo abanza gukorwaho iperereza ku myitwarire ye irimo niyo yagize mu gihe cya jenoside. Twashatse kumenya uko uruhande rw'uregwa rwakiriye icyemezo cy'urukiko, maze umunyamategeko Janvier Ndaruhutse wunganira Musonera atubwira ko agiye gusuzuma ingingo urukiko rwisunze rufata icyemezo. Gusa ngo agomba no kubanza kubaza uregwa mbere yo kwemeza niba bazajuririra iki cyemezo cy'urukiko. Tubandanyirize mu Buganda. Wahoze ari umukunzi w'umugandakazi Rebecca Cheptegei yahoze ari umunonosi mu byo kwiruka, bivugwa ko ari we yamwishe, nawe nyene yapfuye. Dickson Dema yari yagize ibikomere byinshi byavuye ku bushe inyuma yo kwibasira nyakwigendera w'umunonosi ku rugo rwiwe haraheze iminsi 10. Ni inkuru ya Ansoy ari Nairobi mu bamwishe rya Yvette Kabatesi. Ibitaro by'umujyi wa Eldoret byemeje ko wahoze ari umukunzi wa Rebecca Cheptegei yapfuye ejo kuwa mbere ninjoro. Yararwariye mu cyumba cy'indembe nyuma yo gushya ku kigero cya 30% cy'umubiri we biturutse ku gitero yaba yarakoze ku itariki ya mbere z'uku kwezi. Bivuga ko Dickson Diema yasutse lisansi ku mukobwa wahoze ari umukunzi we Cheptegei ahita namutwika biturutse ku makimbirane bari bafitanye. Urupfu rw'uyu mukobwa rwabaye nyuma y'ukwezi aserukiye igihugu cye mu mikino ya Olympique i Paris, rwababaje abo mu mwuga w'imikino ngororamubiri. Biteganijwe ko azashyingurwa kuri uyu wa gatandatu iwabo ahakomoka mu burasirazuba bwa Uganda, umuhango uzakorwa mu cyubahiro cyose ubusanzwe gihabwa abasirikare. Beya kuja mu gikino c'urunana ndababwire ko abantu n'imiburi 127 bamenyekanye ko bishwe n'imyuzure n'irindimuka ry'imisozi ryatewe n'umuyaga w'igihuhusi wa Yagi mu buraruko bw'igihugu ca Vietnam. Abategetsi bavuga ko abantu 50 baburiwe irengero n'ibitigiri by'abakomeretse vyarenze 700.
ico gihuhusi casize uturere twinshi musi y'amazi y'imyuzure kinatuma abantu baharugwa mu bihumbi bava mu mihana iwabo. Kwa gatandatu igihuhusi yagicateye irindimuka kw'imisozi muri Vietnam kizanana n'imvura y'isegenya n'umwuzure wa mbere mubi igihugu itari bwabone mu myaka iharugwa muri za 70. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Mukobwa Jana yemeje guhangana na mwarimu w'abana be. Hagati aho bombori yubuye kwa Stefano. N'urunana. Ese uyu munsi nimujya guta igihe ko kwiga hize Shyaka na mukiwe Devota? Uyu munsi ntaho tujya. Nuko murakoze muguma hamonderera abana. Ubwo barashaka kunkurura Alphonse ngo nababujije kwiga. Mukarabe mujye kwiga abana turabifasha. Ntaho tujya papa, naho tuzasubira. Ibyo subizanye utera? Ko najyaga nkubwira ntusibe ugira icyo mfasha ukarira ukenda guhwera. Ubu mwaka umwe uhise ubihaga. Uzi kwinginga da. Niba batabishaka wabaretse. Urabingingira kwiga, ntutuzi bavomaga, ntudukwi batoraga, ni igiki mu by'ukuri. Ariko ntuzi ukuntu abayobozi baba bameze nabi ngo abana ntibiga mukobwa ja. Niko Shamuzara nawe kaze. Murabuzwa n'iki kujya ku ishuri? Umwarimu yaradusubije yanga ko tujya mu wa kabiri. Kandi abandi banyeshuri bose twigana bagiye mu wa kabiri. Mwese kuki yumva ko yabaheza mu wa mbere? Twarabimubwiye aravuga ngo twebwe twaratsinzwe tuzasibira mu wa mbere. Ubwo nyine nimba ari byo mwarimu yemeje nibyo muzakora. None se mwavuguruza mwarimu? Ngewe ntago nasubira kwigana na biriya byana nduto. Muzi ko ngewe banyita ngo ndi shangazi. Kubera iki se bakwita shangazi? Nyine baba bansereza ngo ndi mukuru ndabaruta cyane. Nanjye banyita mushumba ngo nzajye kuragira ihene nicyo nashobora. Ariko nk'icyo cyana kibatuka mwazakinyeretse rimwe nkabereka icyo ngikorera. Abino ntabwo dutuka. Nawe twiganaga mu wa mbere ntibakidutuka baratumenyereye. None bigiriye mu wa kabiri twe dusigara mu wa mbere. Abaje gutangira nibo badutuka. Ariko se ubundi uwo mwarimu abimuye mukajya kwigana n'inshuti zanyu mu wa kabiri byamutwara iki? Yegora Pasika, karabujyane n'abantu bazuwo mwarimu icyo yitwaje yanga kutwimurira abana. Cyangwa ngewe nisigarire hano n'abana abari wowe ujya guhangana nawe. Ndakuza ubwoba bwawe no umunsi ubwo wasuni. Muzara nawe kaze. Mukarabe vuba muze tugende mbazo uwo mwarimu wanyu icyo mwamwibye. Ku buryo yakwimura ishuri ryose mwebwe akabasibiza. Mbisubiramo niba ushaka amahoro Stefa. Uriya mugore ntazongere gukandagiza ikirenge cya. Jewe rwose ndumva uri kunshotora. Gweke? Kuko ibyo byose wakabaye warabimwibwiriye. Nabimubwiye ariko nawe ndagutuma izabishimangire kuko ntakinisha kugaruka ahangaha ngo azanye abana. Azabona nyiramereza wa nyawondi we. Hese ubundi ko ari ukugira umutima mubi. Umwana umufashe urwo rubanza rukavaho wabiki. Ngo umwana amufashe? Uravuze ngo umwana amufashe Stefa? Ukamufata nyine iyo rwaserera ikavaho ngaho. Hari ikindi azayitwaje se suri ya mwana? Yewe mama we, ni umwana wande harya? Wanjye? Ye? Ni imfubyi se nta nyina afite disi we? Niba n'ibyo watekerezaga ubisibe mu mutwe wawe bigushiremo. Ntabwo ndi ikigo gitoragura abana ba nyina badashaka kurera. Ubwo uvuze ko udashaka kunderera rero? Niba ntarakurere narasibye Stefa, nakiriye Kagabo ndamurera nk'umwana wanjye dore aho ageze amaze kuba umugabo. Niba rero byarabaye akamenyero ukaba wumva ko uzajya ugenda ukabyara Nyiramariza agira imihigo karera, uribeshya cyane. Wakabimenye se nyine ko wareze Kagabo kandi ko ntacyo wabaye ukarera n'andi mizo. Umva, Kagabo murera kuko nta nyina afite. Niba wumva na Nadina nzamurera we akicara akoza ikirero, uribeshya cyane. Mbyuka umuseke wa kare njya gushaka icyabeshaho abana banjye. Ntabwo mbyuka menengana ngiye gushaka ibitunga Nadina n'urubyaro rwe. Nuko nakumvise rero igerayo nigere ku kazi. Yewe, genda sinakubujije ariko mbisubiremo Stefa. Nadina azongera kwibeshya akerekeza amano ye muri urugo. Wowe nawe kizabaho muzakibona. Ariko uziko nawe ntaho utaniye na babagabo batanga igihumbi cyo guhaha bagataha babaza inyama. Ibyo se bihuriye no gukora isuku y'umusarani suri. None se ubwire by'amafaranga ukodesha ahangaha kuko ukayatanga nayo ziri mu mahembe wumva yavamo pavoma y'umusarani. Sawa turi kumwe sori tuzongera tubivuganeho. Ko wiruka amasigamana si yo telefone aha ntareze hari yo hitabira.
Yes Kiri, ndakumva. Amakuru Leya. Ni meza, wowe umeze ute? Shani sawa. Nari ngutekerejeho ninjoro ngiye kuguhamagara mbona burije ndavuga ntereka ndaguhamagara mu gitondo. Ntiwumva ayo mahirwe nahombye di? Shasi nari kuguhamagara bwari bwije cyane. Byari bigeze hafi mu masaa 4. Saa 4? Niyo zaba saa 6 nta kibazo Kiri. Jya unyihamagarira rwose. Yewe niyo byaba saa 8 rwose ushatse kumpamagara nta kibazo. Wampamagara nkakwitaba tukavugana. Kwese saa 8 wabugikanuye? Telefoni ndara hafi umpamagaye nayumva nkakanguka Kiri. Ibyo rero nibyo nanga. Guhamagara umuntu izo saa nta kinyabupfura kirimo. Kereka wenda utabaza naho ubundi kumuhamagara umusuhuza cyangwa nta kindi kintu cyihutirwa. Bona byategereza bugake. Cyakora nabyo ntacyo bitwaye. Nk'ubu rwose ndumva bishimishije kuba ari wowe umpamagaye bwa mbere. Byanze bikunze ndajya kugira umunsi mwiza pe. Fondo mutoma shareya. Ntabwo wagira umunsi mwiza kuko nakuvugishije. Nyamara niko bimeze Kiri. Iyo ibintu bitangiye neza haba hari amahirwe menshi ko binarangira neza. Sharero nagira ngo ngushimire ku mpano nziza cyane wampaye. Warazikunze se? Cyane. Kaga parfait ko nakiteye none abantu bose ndabona bankunze. Sobore kurwana kwicara iruhande rwanjye kugira ngo wumve ukuntu mpumura. Biranshimishije niba wayikunze Kiri. None ko mbona ushyizemo ideni rya kabiri n'irya mbere ntararekuramo waretse byibuze nkakuramo rimwe. Ngaho se shagira vuba harya nirihe deni warundimo? Ugeze kunsaba ko dusohokana mbura umwanya none nari ntekereje ntiwaza kuvamo iryo deni nimugoroba ndagushimira ku mpano nziza wampaye. Ntiwumva se amagambo meza ya mu gitondo? Ubwo tuze guhurira yese sangaha ahubwo? Uremeye se uraza kuba ufite umwanya? Ubwo se urumva ibyo bintu nabanza kubitekerezaho kabiri Kiri. Ngaho madamu nyarutse umbwira ikibazo cyawe dore nsize abana mu ishuri bonyine. Nta kindi kibazo mfite uretse cy'abana banjye banze kwimura ngo bajye mu bakabiri kandi abana bose barimutse. Reka mbanze nkosora icyo cyo kuvuga ngo abana bose barimutse ntabwo ari cyo sibyo. Yego abenshi barimutse ariko hari n'abandi bake basibiye. Wabasibirije iki rero ku ishuri bimukira amatari iryazo? Ngaho da none se ubuje gusobanuza ko n'ubusa nuje gutukana? Sintukana ntacyo mfa nawe. Icyo nshaka nuko unyimurira abana bakava mu wa mbere bakajya kwigana inshuti zabo mu wa kabiri. Ntabwo bishoboka kuko amanota bagize ni make cyane rwose ntabwo abemerera kwimuka. Si wowe bigisha se kuki utabahaye abimura? Duha abana amanota tugendeye ku byo bazi. Urumva abana banyu baje kwiga bakererewe ntabwo bize amashuri y'inshuke sibyo. Bari bakeneye guhabwa ubufasha bwihariye kugira ngo bagere ku kigero nk'icya bagenzi babo. Ese ubwo urumva nari kubimurana? None kuki wari uzi ko bakeneye ubwo bufasha bwihariye ntubahe kandi uri umwarimu wabo? Ibyo si byo bita kunanirwa akazi. Ariko se wa mubyeyi we rero njyewe ibyo nagombaga gukora nka mwarimu narabikoze sibyo. Narabigishije mbashyira muri gahunda nzamura ubushobozi nkabaha imyitozo myinshi ariko ibyo byose ntacyo byari kubafasha mwebwe ababyeyi banyu mudashyizemo uruhare rwanyu. Uruhare rwacu se si ukubereza bakaza kwiga? Ntabwo ari byo byonyine uretse ko nabyo mutabikoze neza. Hari igihe mwabasibyaga ngo babafashe imirimo. Nabasibyaga kangahe mwari? Si nka 2 cyangwa 3 gusa mu cyumweru? Ngaho ibaza umwana usibije 3 mu cyumweru cy'iminsi 5 ni ukuvuga ngo inshuro siba nizo nyinshi kurusha izo yiga sibyo. Wongeraho no kutamukurikirana ngo igihe avuye kwiga umufashe gusubira mu masomo. None se twamufasha gute ko tutazi kwandika? Ushaka gufasha umwana ngo yiga atsinde ntabwo wabura uko umufasha mukobwaja. Ubu se ni kangahe abana banyu baje kwiga badafite ibikoresho by'ishuri nyamara wowe n'umugabo we mudasiba kumwe? Ariko kumba numva abantu bino mwese mabazwa nuko nge n'umugabo wanjye tunywa muri mwe mwese ninde dusengerera. Mubabazwa nuko mwanjye sindimo rwose. Cyakora ngewe mbabazwa no kubona abana banyu batagira ibikoresho by'ishuri kandi mutabuze amafaranga yabigura ahubwo mugahitamo kuyanywera. Nawe ugahitamo kwihimura ku bana bacu ukabasiriza. Abana se mbihimuraho bantwaye iki? Umva ni hahandi murabeshyera ubusange na Pasika ntimuzadushobora. Ubu noneho tugiye kuzinywa. Tuzinywe ababazwa nuko tunywa ishyari rizabicire rimwe na rizima. Nababwira iki rwose amafaranga nayanyu mufite n'uburenganzira bwo kuyakoresha icyo mushaka. Gusa niba mushaka ko abana banyu biga bagatsinda bakimuka neza badasibira mukwiriye kugabanya ku nzoga mukita ku myigire yabo. Shakiri ntukuri nyemerera nongere ngushimire pe. Ushimire wowe se cyangwa ngiye ngushimire? Ngushimire kuri aha hantu wanzanye.
ni heza pe, harasa neza, haratuje, mbese nyine ni ahantu hatazamva ku mutima. Nibyo. Nahakunze cyane pe. Nanjye reka ngushimire kuba wigomwe ku mwanya. Nakubwira ngo tugende ngutunguye ukagerageza kandi bigakunda. Ku kijyanye n'umwanya ahubwo ni wowe nashimira cyane. Uri umuntu ukora ibintu byinshi, uba bize ndabizi, kubona umwanya rwose wo gusohokana n'umuntu utari sheri wawe uba witanze bikomeye kiri. Kwitanga byo ni ngombwa, kuko uheze mu kazi ukibagirwa abantu, wazisanga wibana wenyine. Reka abantu b'abakire nk'awo usanga ibyo byo kubana n'abantu batabyitaho da. Usanga rwose icyo bashyize imbere ari ukwishakira ifaranga. Usibye ko ntari umukire, ariko niyo naba ndiwe, gukorera amafaranga bijyana no kubana n'abantu. Kuko kuba ufite amafaranga utabana n'abantu ntacyo bivuze. Ibyo uvuga nibyo gusa bitekerezaho gutyo ni bake. Nyamara ntituri bake, turi benshi. Nyamara muri bake cyane niba ahubwo atari nawe gusa. Hanyuma se wowe? Reka nanjye mba nishakira ifaranga nuko ngira ibyago sinaribone. Hoya sha wikwibeshyira wowe ugira umutima mwiza cyane. Uriya kujya mu biruhuko ukanzanira akantu byanyeretse kugira umutima ukunda. Yewe ndawugira nuko nawe uzonkunda gusa ngo nkumuhe rwose witegekere. Ariko mba numva ngo ufitiye amatsiko Leya. Amatsiko yo kumbona se? Kukubona se si nkubona n'ubu ntituri kumwe Leya. None se ugira amatsiko yanjye gute kiri? Mba numva nshaka kumenya umuryango wawe uko umeze, kumenya intego zawe mu minsi iri imbere, sheri wawe, igihe muzakorera ubukwe, mbese nyine amakuru yawe y'umwihariko. Ibyo se koko ewe nta banga ribirimo rwose. Njye mva mu muryango usanzwe, udakennye ariko utanakize. Intego zo mba numva nshaka kuziga kaminuza byibuze nkabona degree mu burezi. Ibya sheri byo rero nahanya gasani. Nta gahunda ifatika muremeza se? Twayemezanya nande se kandi ntawe uhari. Ndacyashakisha ahubwo ugize uwo wabona wanyemera wandangira dore imyaka iri no kunjyana. Nyibwirira ahubwo ko ku ishuri byagenze dore ntitwabonye uko tuvugana. Umva abana nibo gatsindwa na Nyagasani. Ngo abana bagize amanota makeya cyane ngo ntibabimura da. Ariko ngewe rwose inyoberwa abantu bize icyo bize. Ubwo se umwarimu utinyuka akavuga ko umunyeshuri yigishije yagize amanota makeya, aba yumva amakosa ataraye utazi kwigisha koko. Ngo yaramwigishije ngo ntako atagize da. Hanyuma se abana batsindwa bate? Ubu se umuntu yaguhikira kikakunanira warangiza ukamubwira ngo ikiraka cyananiye ngo ariko ntako ntari nagize. Ngo abarimu bakoze ibyabo ngo twebwe ntitwakora uruhare rw'ababyeyi. Ngo niyo mpamvu rero abana batsinzwe. Uruhare rw'ababyeyi se ni uruhe ko twebwe tutigisha? Ngo twagombaga kujya tubafasha mu mikoro yabahaye, ngo tukabafasha gusubira mu masomo, ngo tukabaha ibikoresho by'ishuri. Yadondebekeranyije ibintu ngo twagombaga gukorera abana kugira ngo babone amanota yo kwimuka. Ndamubwira niyo waba uri ishyaka warangwida ibyo byose ntiwabishobora. Umva niyemere ko ari umuswa atazi kwigisha areke kuzana inzitwazo zidashinga. Ahubwo naje gusanga ikibazo ari uko twinywera agacupa. Urumva yabanje kumbwira ibyo byose ariko buri kanya akajya yitsa ngo turanywa. Akambwira ibintu yagera hagati ngo wowe n'umugabo hari umunsi musiba kunywa. Nawe nyumvire ariko kuki abantu bavunwa n'imitwaro batikoreye? Kuba dukorera amafaranga yacu tukayanywera bibarya hehe ubundi? Mukobwa zana? Ndakumva bosi. Garuka hano hari akazi kagutegereje. Akahe kazi se ko twebwe aho mwadukatiye twaharangije? Mukobwa zana narebye uko akora akazi ke neza mugira kapita. Urumva rero ko yatomboye kuko ku mushahara we hiyongereho igihumbi cyose. Umva bya bintu n'ibizima pe. Mukobwa ja umva noneho tuzajya tuzinywe abo birya baziyahure niba mu y'Imana. Ariko rero ikindi nibagiwe kubabwira nuko kapita datahera rimwe n'abandi bakozi. Uwagomba gusigara hari ibyo abagomba gutunganya. Nyereka rero ibyo ntunganya mbikwakwanya na Pascal dute twitahira. Ntimutuzi se ko twebwe mu kazi turi imashine zihumeka? Ni wowe gusa ukenewe kugira ngo nkwereke nyine uko ubukapita bukorwa. Ubwo se ndagenda umugore wanjye musiga ntahe koko? Pascal na mukobwa jana se bazabasha kubahiriza amabwiriza y'akazi naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba.
murakoze aho mu gikino c'urunana amakuru yacu agarukiye ngaha amakuru mwako muyashikirizwa na Nina Iradukunda mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Nick Lendon ibiganiro vyaye biyobowe na Jacques Nitegeka mwakoze kudutega amatwi mu gijoro ryiza mwese na Gahwana Thank you.